Kıyamet günge çeyin жалгыз gana bir gana mucize kaldı. Başka hiç kanday mucize yok. Allah atayı kaldırdı bunu. Adep ahlak da estet, hakikat da estet, adilet dülüktü, boğrukerlik de estet. Bu nimet şükür kılganga muhtaç. Dünyada kança yaşa verse bereke veret, bakıt veret, hidayat veret. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı talib ilimler, Müslüman bir tuğanlarım, Jaratkan Allah Taala'nın nimetleri öte köp. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sizlerde kanday gana nimet bolbosun, bul Allah'ın tarafından berilgen. Meyli al ömür, meyli al densoluk, meyli bir mamleketten amandığı, jol bolsa ırıskı, şunday jerge gelip talim tarbiya aluu, jaşlıkta ötkörü, günödön saktanu, bulardın bardığı Allah Taala'nın tarafından berilgen nimet. Bu nimet şükür kılganga muhtaç. Biz her bir nimetke şükür kılışımız gerek. Alımlar aytışat, nimetlerden arasından iki ulu nimet var. Biri imandın nimeti, densoluk, ömür, ata-ene, bala-çaka, tuğat, uğruk, bardığı nimet, ırıskı, amandık. Birok imandın nimetine jetpeyt bular. Balillahu yamunnu aleykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Allah Taala sizlerge ötö jakşılık kıldı. İmanга жолдомо verdi. Allah Taala bu jerde jakşılık kıldı. Yamunnu aleykum. Sizlerge çoğun jakşılık kıldı dep aytıyor. İkinci nimet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din bu alamga gelüsü. Egerde imanı çok bolsa o biçaraga kaysa al. Allah'a işenbeyt, Peygamber'e işenbeyt. Allah Taala bizge iman verdi. Allah özüne işendirgenge, Peygamber'e işendirgenge, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a dünyaya gelüsü en ulu nimet uşul. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Çındığında Allah Taala momundarga ötö çoğun jakşılık kıldı. Ötö çoğun nimetin tartuladı. Kantip alardın arasından Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dı jiberip. Al adam zatın arulayt ele, tazalayt ele. Adam zatın terbiyalaş üçün gelgen. Şirkten, kufurdan, kibir, hasad, bardık jaman nerseden tazalap, Kur'an'ın sırların, talimin berip, Kur'an-ı Kerim'den ayatların okup çeşmelep berip, bu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dın ulu maksatları. Oşun üçün bu nimetlerga biz köp Allah Taala'ga şükür keltirişimiz gerek. Peygamberimizni jibergenine, ikincisi iman bergenine. Kançalık ulu nimet bolsa, oşonçoluk ulu şükür boluş gerek. Kançalık ulu nimet, anın ulu adebi var. Şunun için elhamdülillah Allah Subhanahu ve Teala mınake barımızdın ömürlerimizin kanday bir saatların, kanday bir minütlerin uşun imandı, үйрөнгөнгө, кубаттаганга, бекемдегенге, сактаганга, жайылтканга, biz kelgen az bul жерге, bul борборго, медресеге эмнеге келдик? Өзүбүздүн иманыбызды bir bekemdeyle, imanыбызды bir кубаттайлы. Себеп адам баласы иманына жараша динде жашайт. Dinine jaraşa, amalına jaraşa Allah Taala'nın baktululuk verir.
Dünyanın ahiretin baktıllığı jaratkan Allah Taala adam balasının amalına jaraşa, imanına jaraşa verir. Oşun üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlerge bizlerge imandı üretüş üçün geldi. İmandın 6 rukun. Mındayça aytkanda hadisi Cebrail'de birinci Allah'a iman keltirүү, periştelerine iman keltirүү, paygambarlarına iman keltirүү, kiteplerine iman keltirүү, taqdırına, jamandık jakşılığı Allah'dan dep. Akırkı 6-ncısı kıyamat güngü. Kıyamat güngü, kıyamat al bar. Al günü Allah Taala özü sottoyt. Akırkı çeçimdi çıgarat. Kim beyiştik, kim dozoktuk. Kim baktılı, kim baktısız. Her bir adamdan kılgan amalın Allah Taalam oşonun atçotunu alat, esep kitebini alat, tarazaga tarttırat, amal depterin koluna veret, okutturat. Bunun bardığı aldıda bola turgan, elhamdülillah bola turgan çoğun okuyalar, oşolarga bizim imanımız tuğanlar. Bu жерге kelgenimiz daima özümüzdün imanımızı gözömöldep turaylı, adam balasının imanı bir yerde turbayt. Diye daima götörületçe daima tömöndep turat. Kaçan bizdin tilimizden jakşı sözler çıksa, Kur'an'a layıktı, hadiske layıktı, denebizden jakşı amal çıkıp tursa, imanımıza güç kuvvet jetip turat, su jetip turat. İmanımız elhamdülillah öskön, bekemdelgen bolup turat. Allah menen baylanış tüzülüp turat. Ahiretke dayardanuu, uşul pikiri adam balasında kurulup turat. İman küçöysö, iman güçlü olsa, adam balasında rayımı da küçöyet. Adam balasının Allah'dan korkusu küçöyet. Allah Taala'dan ümiti küçöyet. Jaratkan Allah Taala'ga baş iýüsü küçöyet. Peygamberimizin süýüsü küçöyet. Kur'an'dın süýüsü küçöyet. Kur'an'a amal kıluu küçöyet. Şonun üçün jaratkan Allah özünün akırkı kitebin. Jönököydagi kitep emes bulçu. Bardyk kiteplerden özüne mazmunun kamtıp murunku ötkön kiteplerdi jaraksız ökümlerin çıkarıp kıyamat günge çeyin burmalanbay turgan, özgörülbey turgan, eskirбей turgan, ökümleri jokko çıkpay turgan, hiç kim jok kıla albay turgan Allah Taala nurlu, ıyık, berekeli kitep berdi. Mına oşo kitepti okup atasыңар. Oşo kitepti jattap atasыңар. Arаңарda oşo kitepti maşallah okup jattagandan keyin manileri düşüngөнгө hareket kılıp atasыңар. Bu jaratkan Allah Taala'nın ulu kitebi. Kur'an-ı Kerim ve enzelna ileyke zikra litubayyina linnas ma nuzzila ileyhim. Biz sana zikr, Kur'an'ın bir atı zikr. Estetet de Kur'an'ın bir atı estetet. Emneden jaralganыңды estetet. Kantip jaralganыңды estetet. Kim jaratkanын estetet. Emne üçün jaralganыңды estetet. Bu dünyadan ötüp ketkeninden keyin seni emne kütüp atat, oşulardan bardığın estete turgan kitep. Adam balası unutacak. Adam balası alsız. Adam balası şaşma. Adam balası içki, tabiatında saran, tabiatında cahil, cehalat, nadandık. Ama Kur'an-ı Kerim ilimdi estetet. Kur'an-ı Kerim zikirdi estetet. Adep ahlak da estetet, hakikat da estetet, adilet dülüktü, boğrukerlik de estetet. Bereşön, batırlık da estetet turgan kitap. Ve enzelna ileyke zikra. Biz sana zikr, mana estetet turgan kitapты düşürüp atabız deydi Allah Taala. Ne üçün? Litubayyina linnas ma nuzzila ileyhim. Adamlarga, bütkül adamzatga, alarga Allah'ın tarafından düşürülgen kitapты bayandap ber, açıktap ber, açık, aykın, çeşmelep ber. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Kur'an'da 23 yıl okudu. 23 yıl çeşmeledi, düşündürdü,
bayandadı. Kur'an Allah'ın ulu kitabi menen sahabalardı terbiyaladı. Sahabalardı şirkten tevhidke, kufurdan imanға, bid'attan sünnetke, cehalattan ilimge, gaflattan zikirge, tekebbürlükten tavazu, kiçbeyildike, sarаңдыктан берешендүүлүк, жомарттыкка бардыгын пайгамбарыбыз Кур'ан менен тарбиялады. Кур'ан мужиза, кыямат күнгө чейин кала турган мужиза. Кыямат күнгө чейин жалгыз гана бир гана мужиза калды. Башка эч кандай мужиза жок. Алла атай калтырды буну. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандар хидаят тапсын деп, туура жолдо жашасын деп. Kur'an-ı Kerim Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın kalamı, Allah'ın sözü, Allah'ın kavlosu. Allah özünün emneni kavlasa Kur'an'a jaygaштырып koygan. Kimde kim Allah'ın kavlosun bilgisi gelse Kur'an'a gayrılsın. Kimde kim adiletlülüktü izdese Kur'an'a gayrılsın. Jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala özünün kitabı Kur'an'dı en tuğra бардык жагынан эң жетишкен, эң жогорку деңгээлде мынакей Куранды мужиза бардык адамдын акылын алсыз кыла турган, ажиз кыла турган китеп кылып берип атат. Ошон үчүн ар бирибиздин жүрөгүбүздөгү байланыш жараткан менен Кур'ан-ы Керим аркылуу. Пайгамбарыбыздын 23 жыл бардык хадистери Куранды чечмелейт. Хадистердин бардыгы Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin çeşmeleydi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Peygamberimize Kur'an'da dağı verip, andan ki hadistin ilimin dağı verip, ikoten vahiy. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِي يُوحَى. Peygamberimiz emniyeni gana söylese, vahiyini söylegen. Özünün nefsi kalosundan, özünün tarafından bir söz koşkan emez, tokugan emez, çıkarmacılığı yok. Allah emniyeni verse şonu gana söylegen. Oşun için bunu Allah Teala kıyamet günü çeyin saktagandın kepildigini algan balдар. Sebep kıyamet günü çeyin adam balasına dünya ahiretten baktıllık, dünya ahiretten iyigiligin yolu açılış gerekten. Peygamberimizin dünyaya gelüsü bütkül alamga rahmat, rayımdılığın çaçıp, özgöçe adam balasına, Peygamberimiz cinlerge de rahmat, hayvanlarga da rahmat, periştelerge de rahmat, jerge dağı asmanga da rahmat. Biri özgöçe adam balasından bolgondan keyin adam balasına rayımdуу жашоону, rahmat, rayımdуу жашоону үйрөтүш үчүн келгендер. Adam balası rayımdуу жашасын деп. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rayımdуу sodanı үйрөттү, rayımdуу үй бүлөнү үйрөттү, rayımdуу sapardı үйрөттү, rayımdуу çeçimlerdi үйрөттү, rayımdуу мамилени үйрөттү. Bardığına kalsa bu Nebi-i Rahma'da Peygamberimiz Nebi-i Rahma rayımdуулuk, rayımdуу жашоону үйрөтүп атат. Erkekler sizler ayaldarga rayımdуу болгула. Күчтүүлөр алсыздарга rayımdуу болгула. Чоңдор кичинелерге rayımdуу болгула. Байлар кембагалдарга rayımdуу болгула. Adamlar sizler hayvandarga rayımdуу болгула. Tiriler ölüktörgө rayımdуу болгула. Dep mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alıp gelgen жашоосунун жолу rayımdуулuktu үйрөтө турган жол. Ошону үйрөнүш үчүн мынандай медреселер ачылган. Ошону үйрөнүш үчүн ушундай элхамдулилlah медресенин таалим тарбиялары болот. Ошо Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл ааламды куткарыш үчүн келген экен. Эмнеден десең, шайтандын азгырууларынан куткарыш үчүн келген экен. Дүйнөнүн бактысыздыгынан, ахиреттин шермендечилигинен, дозоктун отунан, Алланын каарынан Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл адамзатты куткаруу үчүн жиберилген. Акыркы пайгамбар. Мынакей Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга пайгамбар. Мага дагы, саңа дагы, ата-энебизге дагы, бир туугандарыбызга дагы, кыргызстандыктарга дагы, Орта Азия, СНГ бүткүл ааламга, бардык инсандарга пайгамбар, бардык жиндерге пайгамбар, бардык периштелерге пайгамбар. Биздин пайгамбарыбыз бардык пайгамбарларга пайгамбар.
Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам бүткіл махлуққа пайғамбар. Урсилту илал халқи каффатан. Муслим шарифтің риwayаты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадиси, мен бүткіл махлуққа пайғамбар болып жіберілдім дейді. Бүткіл махлуққа. Алла субханаху ва таала пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламды ушундай улуу мақам ата қылып, ушундай чоң жоопкерчилик берип, қиямат күнге чейин келе турган инсандардын хидаятына жоопкерчилигин пайгамбарыбызга жиберип, анан жиберип бияка жөнөтүп атат турганда. Ошондуктан урматтуу талип илимдер, Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Азыр фитнанын доору, бузукулуктун доору, шайтандын азгыруусу күчөйгөн доор. Дозокко даярданууга өтө күчөйүп аткан доор. Алланын каарына кала турган арам иштерге башоту менен кирип, өзүнүн акыйкатын унутуп калган, жаратканды унутуп калган, өлүмдү унутуп калган, бейиш тозокту унутуп калган ушундай бир доордо, фитнанын доорунда Алла Таалам ошолордун арасынан тандап туруп, ушул жерге алып келип койгондугуна шүгүр кылыш керек. Шүгүр келтиришибиз керек. Адам баласы таатка дагы шүгүр, күнөөдөн сактанганга дагы шүгүр кылыш керек. Бир жакшы иш кылсаң, ага шүгүр кыл. Жаман, арам нерседен сактансаң, ага дагы шүгүр кыл. Жакшы ишке өзүнчө сооп берет. Жаман иштен сактанганга Алла Таала өзүнчө сооп берет. Иннамал аъмалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Ар бир амал ниетке жараша. Алла Таала ниетке жараша мамиле кылат. Адам баласынын ниетине жараша өлөт. Ниетине жараша тирилет. Иннама юб'асун нас ала ниятихим. Адам баласы ниетине жараша тирилет. Алла Таала кыямат күнү ар бир инсанга ниетке жараша сыйлыгын, сообун, Алла субханаху ва таала белегин, мартабасын, даражасын ниетине жараша берет. Ниет кандай эле? Ва иннама ликулли имриин ма нава. Ар бир инсанга эмнени ниет кылса, ошол гана берилет, башкасы берилбейт. Ниетине гана, ниети кандай болсо, ошол гана берилет, башка берилбейт. Ва иннама ликулли имриин ма нава. Бүттү. Хасар. Башка нерсе берилбейт. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала мынаке берешен зат ниетке жараша берет. Биз жакшы иштерди кылганды ниет кылайлы, жаман иштерди таштаганды ниет кылайлы. Гыйбатты ташташ үчүн ниет кыл. Арамды таштаганды ниет кылайлы. Tekebirlikti, cehalattı, gaflattı, hasattı, kibirdi, nifaktı, hikıttı, hubbud dünya, hubbul cah, bardığın aram nerselerden, zahiri, batini aram nerselerden bardığın taştaganda niyet kıl, oşuğa Allah subhanahu wa ta'ala niyetine soğup verir. Биздин динибизде арам нерселерди таштоо, күнөөлөрдөн сактануу ибадат. Күнөөлөрдөн сактануу ибадат. Иттақилла такун а'бадан нас. Алладан коркуп арам нерселерди таштагын, адамдардын эң мыкты ибадаткөйү сен болосуң. Жөнөкөй абид эмес, а'бадан нас болосуң. Арам нерселерди таштауда. Арамдын байланышы фарайздер менен. Намазды окуу фарыз, таштап коюу арам. Зекет кимге фарыз болсо берүү, ага фарыз. Бирок ошо зекетти фарыз болгон киши зекет бербей койгон арам. Рамазан айда орозо тутуу фарыз, орозо кармабай койгон арам. Чын сүйлөгөн фарыз, жалган сүйлөгөн арам. Кичпейилдик фарыз, текеберлик арам. Кеңпейилдик фарыз, хасад көрө албастык арам. Арам дегенде сөзсүз эле бул чочко, арак менен эле чектелбейт. Арамдын байланыштуу фарайыздар менен дагы мутаалликаттар бар. Ошондой эле көзгө байланыштуу арам, тилге байланыштуу арамдар, кулакка байланыштуу арамдар, ойго байланыштуу. Ой, жаман күмөн, шектенүү, күмөнсүрөө,
Ya eyyühellezine amanu ijtenibu kesiran minaddan. İnne ba'dadan ithm. Ey imandılar. Sizler ijtenibu uzak bolgula, saktangıla. Jaman gümönden saktangıla. Jaman gümön sürөгөн bulardın kebiri günü katarı жазылат. Ve iyyakum ve'd-dhann fe innehu akdabul hadis. Bukhari şeriften rivayeti. Sizler jaman gümönden saktangıla. Jaman gümön sürөгө, jaman gümön kılva. Ne üçün? Akdabul hadis bu sözlerden en жалғаны deydi. Bunun manisi qanday? Jaman gümönden saktangıla, sözlerden en жалғаны degen. Sözden жалған azırak bolot, gümönden жалған көбүрөөк bolot. Oşon üçün akdabul hadis degen sebebi mana. Көбүрөөк gümön arkılı adam köp günah kılıp koyar. Cabir radıyallahu anhu aytat, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bana aytdı, dünyadan kaytardan 3 gün burada, ya Cabir, ey Cabir radıyallahu anhu, Allah toralı jakşı gümönde ol. Allah toralı jakşı gümönde ol. Ankeni jakşı gümön kılуу bul ibadatdır. Allah'a jakşı gümön kılуу kanday manisi? Allah beni geçiret, duamды kabul kılat, ilim beret, martaba beret, dünyada kança yaşao verse bereke beret, bakıt beret, hidayat beret, tobalarımды kabul kılat, dualarımды kabul kılat. Ertegi ahiretke varganda Allah'ım kabır nazavına beni saktay. Pilsirottan saktay. Dozoktan otunan saktay degen jakşı gümönde oluş gerek. Allah beni beyişke kirgizet, darajamды beret degen jakşı gümön. Jaman gümön kılbaş gerek. İkincisi, pendelerge jakşı gümön kılış gerek. Zunnu bil mu'minine hayra. Adamlar toralı, momunlar toralı jakşı gümönde olgula dep buyruk berip atat. İttahimu anfusakum, özüңөрдү jemelep jana japkanga, tohmat kılganga özüңөрдү tandagıla. Başka musulmandarga jakşı gümön, jaman gümöndü özübüzge kaltıraydı.